Kurumjari Mayam Pumnamak, I Sarangthem Nirupama Mayam Miss Universe Manipur 2025. Nasi sa date 16 August king around date 15 preliminary round ako sa lawyer. Adoga hayang finale sa date 18 do ba finale gi mamang da ko sa top 20 top 10 gi moy na mark to baloy hane ba ko ngarang gi round dagi adoga chance ani khakti lei ba popularity choice na top 20 da ama khak pi adoga keto gi fundraise pa igi hane yamna funding to ba ngamba mi sa top 10 na direct entry le ba funding to ba ngamba in the sense like beauty pageant se ke bagi gown phajaba set pegi or bikini round na chat laga ado khata na te ba ko na society si da thabak mayam ama to ba adoga society gi leiriba post mayam si da underprivileged children gi adoga chaba thakpa phangdaba angang mayam ama le tamba phangdaba angang mayam ama si da ko na support to ba ngamba do adu dagi da makta direct top 10 the entry ama khak chance pi bane ba sigi hari ba ko na fundraise organization da or hari ba kanam ta da xyz ama da chat kada ban na te ba ke to hari ba foundation ja si je underprivileged children mayam ama di tamba phangdaba chaba thakpa phangdaba angang mayam ama si sa sida ko na support to bagi da makta fundraise to bane ba ko adodona mayam gi minungshina adoga support toraga so la inga si fawa support ka adodona lupa amatang oraga so lupa tara oraga so lupa kun oraga so mayam gi support to yam aina kokno na ni Jerry adoga aina nga sa sige platform na thoi si so mayam gi support na nushibana ngamjabadi na so haijage adoga fundraise ki da magta mayam na limit lore na comment yam thingle ba do scanner ama khak swa la tho alam ge do da mayam na angam ngamba mateng pangbiyo na haijage thank you